respect and queen. Anytime she appears in public, holding English nation rise up. Hail the queen all over the whole. This is 93.1 FM. What is some no cano? Was see Ohima Queen Elizabeth? What's in a hill fee? Our Buckingham Palace. A baby of a piano. English mining in our sorry a budget ne so. Rastafari. What is some no cano? Was see Upakuma Sua? Who come and see her? Or I Martin do for Nifa. Sorry, I was so. Nano himebo, nano himebo, nano himebo. This is 93.1 FM. It is Obicase, Uti Radio Obicase, and I will we are. We yaming. I did bought a numero and in penny for a basso. This is 93.1 FM. Tell you the truth. I'm telling you. What's you can in Ukrem? All these queens. Queendom singing in our hima for Kuonum. And the queen of the Ashanti. Queen Nana Santema. Queen Sheba. Queendom. Never surpassed. Woman in our Indian to get Mammy, yes, to Christo, Mammy Mary. The angels. Queen of the martyrs. The queen of heavens. Queen of paradise. Talking about the virgins of the virgins. Mary, the holy, immaculate mother of God. Star of the sea. Who was a union with the Trinity from creation. This is 93.1 FM. This is 93.1 FM. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Mary Mary yeah, sorry, my yellow, I really don't try yet. Full of grace, the Lord Mary, I yeah, sorry, my yellow, I really don't try yet. That's why. Yeah, man. This is 93.1 FM. This is 93.1 FM. The Queen of England, who sits upon the throne in the Buckingham Palace in London, is one of the greatest queens of this universe, I say. The Englishman respect. This is 93.1 FM. She appears in the public. Oh, the English nation rise up. Hey, the queen all over the whole world. This is 93.1 Queen of the Ashanti Empire, who sits upon her throne. Left hand side, Nana Otu 4 in Ademanisha Palace in Kumasi. Is also one of the greatest queens all over the world. Ashanti, my respect and praise. Anytime she appears in the public, oh, Ashanti nation rise up. Hey, them queens say yeah. Nano himego, nano himego, nano himabo. Queen Sompa. Hey, this is 93.1 FM. Who is saying? Oh, just what you say reggae Nanka. Well, sa waka say reggae bia adeboni enti we ya bema na boy Shashamali na enyom ne title no Queen of Queens. Me walk Classic FM Friday no pe bia me bo reggae na nyume ma mo amensole odi she ba Gideon be queen yeah big ups. Ono no ma manage sanyu ese ho nyame hia papa enti people aha na yedi ABC tank yeah ya kwaye case no eso enane nansan ya wa ha yenka bi nhemu na brantie bi ba ya wo say nani afira na okoso asono mante nti egu nani ye pay 8,000 amana koye surgery ama dofo ne aboafo bebre aboa masika no asu
Ti me ka che ne se kura wo kro no o ma yenya doctor no ne ne nkasa na yen send this scan man straight waje penny abj fabi mu fa video ni to so fen kan krofo tituru pa ba bia ye kire no ho no bebo aye yes anso amode mu fa ntom yewe menim papa ne misi ba ko ne netwo na ase ababonum na yede mo de nka class e ka adwuma ya madam fu bi o yusu taxi toko a no ba na odemako road su kakran na mdi hu kan yede etwitwi kan so de na ni se ukutalent sidia ene driver na obi o ye driver na ukutalent sidia onye driver eti me ye na okay mako ko payment mo adwuma ni bi yede aye na mda jiran se na me kan me se no su enti me ko ye no ba enye bi anye na me jabontia na kan ni piana boys na fo na mko kan piano boys na afuna mbusa mo se script ni sembacho na yanya enua be ma Charles e wa homa no so me pacho TikTok fo shashamali nyumi mo fantage no mame ba ba si anye bete motiwe sebi producer Ghana fo bi anyumi kra ye hwede ni mu asem na mame ba ba siri wa mesiri pe ama mo lyrics makoba am wati asese say queen of queens we nyamenyom jamon tag na ohun say djuma o ye boa o my Ghana no ye ni gine ho nyame ya doma next week enum powerful ba ko bi ada se be ko Gregory Isaac na se be ba ko cha ne nyum ba ko bi so wani beje pa yenko hello Charles hello ma it is say hello do ma na so boko adena ya waba abepemwa na sikana no aboa ne ese begina afa akoda ne enkwanta na me pa cho da bi so mo bo ai na me free produce ano ye se ma si sam si yo ti mi ba me ka ti e pa cho producer Charles jina baby ye na ola ni break hello ma aha adenti ne ese bla beji sikano no wa ma na me pa cho me free producer catching say ma say na see you ma take you that catch them ma say na ma ye wi na no ni da ba hello you say scan on to ko pass you sika o de be de lolly fe yo na say producer frɛ ba ko ma ka chense wo ba wadru dweso mimi ya say mimi try ba to ni plan ma twa na ma na chance ye se wonya nsimu a edireti na wo ka kire ni se wo tika ma wadru dweso woni say me do one no mo say bo me back to you na mo dweso no mo say me ko na say na say no mo say money some simple cho me bon moi jina ye na online mu break ensa Charles ma eni panu nyamfro ka eda na aka kire mo se wadru dweso na tse pa me ba wo me so ka no because no one pa cho be kwa me ti put won kwa ni frani na ka wo free kononwa aba anagogo ka me ba se be bia ni na ba che na ma na te ni so sia ni no fe etu bedru dweso no fro ka na bedru dweso e bedru dweso o bi sam se na do no one na ti kwa no se me kwa na so bi ko ti e kwa de o ti me ti sa o to Charles sufa phone be wa no Charles sufa o phone ben wa no o dia ben wa no dodo me pa entity Charles hwe ti ade a ewuwo mu no ade a me hia free ho ye no kore de sika na wa ha wo na ye de abra wo ye mfa but me pe no kore wo ho na ye de ayense na wa ma afoforo program ya ye tisi ye kase ni petie eno nkire se obi abeto anansesem a na ye de gigi sika Charles wako Fox FM eda Fox FM kanokure
What do when you Fox FM da? 2. What do you akwa Nshira FM me ofa Kofi ma wa aka kire ose enko ba bia bia mu da. Tie wako Nshira pen wako Nshira nso pen etina chese wani wodi akọ akoma wodi akọ Fox wodi akọ Nshira na wodi aba enan Charles adan na wo yesa baako ma me wanna my point me ko tie yanya ne tie oba ben na woni ne ewo wa esenka poison wo no boamu no I know there so I know in the phone no charge me ko Abraham pa mo san friend na ne line mu breaki na we nya line papa e me ya se wa ma eniema ekoso no we ase on Ghana for 7 predua nipa ni bi wo ade bi wo ho se situation bi ba pe e dia take advantage wa betena pepa wa no fefefe yesi wakọ Fox FM wakọ akoma se da na akoma de ene PM ye wie ne yeti so wakọ Fox akọ Nshira me Nshira kra de o maka chen sai ye mo nko ba bia PM adai wan wo yale a wo pe emwa enso ase wo no kredie no aye limited o ka no kre anya no na wo yesa sebi wani mienu kra yese na wo yese di wani ni guso a sebe hu o wanya no hello Chase ure mami me ba me Tony ma na mo friend Gentleman Dental Clinic wosinye mayemo modin na yenko judgment wo na yenko hwe yesen ubesi ya for ho asase wonu mo pampan obe polish ni na no wo se aso kama dia no ko yenye ni yie ni wonum nye hwam o kuma se report junction total filling station actually wa 0559 139 582 Yabeko Canada, Australia, New Zealand, Germany. Ade bi apeso kwa na buchi. Sa ukoye adwuma. Sa ukosia de. Weni anya ebebo antifre wonom. 0249000448. Faith Homopathic Clinic. Enron ketua. Perigo Prophetess Elizabeth Faith. Wabasho kokobeni ewo. 1. Hello Charles. Hello. Hello ma. Eya den yesinka wo poison wo ba bi wo no buamu no. No, no, I don't follow the text. Get it in Tron at all, so. Because of how call you know, some Crawford by any nine. I don't see that. Sabin Cobia when near Friday and Kenny Pacrabe, but as I want some Ayaka can you papa. It's immediately kind of fine. Woman who mobile when you need your fra. And yes, I am farmer, onye dia. Pebra na bra. Na pa doctor krone number ma ye first can show some da. Ye betu ya ma doctor na ji receipt wa hwani na ma. Na kama no kredie anywhere nim. Enko radio station bia mo e Tom Charles. Na nyo kwa na de hia wo. So atasam na ma me ka no. Ma. Yo onya me mo na ma no kredie anywhere nim kan. Na pebra na bra beji kwa pa doctor ne number ma ye. Me catch us a hospital ho kra kwaji doctor ne number na me ne nkasare na wanko ba de dia on bo wa se yanko na de dia on se yanko na yase mo nko he aguna ni yase kwa aguna e enti na wonko tele ka me ba na to ko na aguna se to ko ni na mani na chase medium fame ho mebu sam na kan o se solution na semi de wachi ma ho ye den sabe hu no wani ayi wa ye nipa ni aye ye de ye boa wo sika no so da anti ko pa doctor no babra na sa wo mpese obekọ a sika no be da ha edu bro nya na ye so mpa chede a na ye de abo nya nka no tietia wo ko pa doctor ne number ma ye de betua na ye hu doctor na ye nkukuru sika ne show nsem tanu ti na wa ma ne de a ene wa cup of tea mawie case is dismissed and closed mawie order in court. Pokes. Faith, and non ketua. Me pokes. We Faith, and non ketua. I never could be on your crow. Diabetes.
I enter shewa. The funu note the titi. I have to wabo wasa and God I need to pressure. Upusa weni stroke akawa to them. Ya mami prophetess Elizabeth Fit on ni ku dadivate. Wa mo ya huhu die no. I broke it to a bi na tu ya de kuntan. Let wash ho. Enkraso to Mateku Junction Takrade Anaji police station Bogoso. American House oya dwuma free dwada kopem me da kan ho 0244563859 ana 0275969414 Spanish 3 power combined no medro we beboa na de kutawa wura mfiu ese eye anti age me ni pedua ni gina na so urade a wura mfi bi da wonase atata ka ho kope Spanish no wo low blood pressure ka ho kope bi nom cold ta ha eno de etu aseye halitosis e ma wonum hwam na wo ye dwale ana wo de sekan edwiri ni pedua no ahohene atia suso kope bi nom and the garlic mission there e bo ni pedua 11411 Boris B and nam papa fie akokwa no na makwa ba bia kono na no so de eye wo gan ye de ya efro kramoni na ku to bia engagement asembia supermarket ba bia ye tonton cold rooms bia gbowura ho a obenya BBC o se proudly fi akoko 0544444453 oboy buy medical research call to do many akosamo ya de we are juma kakra bia no apre tipayeten ekuro da unemu pressure ene awo pepa chow preka se powder two variances ene mo jade ene wo na bata bia 0249761508 ba achamfo ba ma ya nwane Wachi kase no enhim achia ogramato kase hi ka ho o kase na ewi sasabra kwa wonan sanu na yetiti stroke gonorrhea ni nem sayade ekura tu wo setie funwi bomodia na fred 0244 988 004 Chamfo bana what's the other one Liberty Conference mimi de ya o man ya wadu boachi onyame akwa le ebre wa mana hoden what's ya shamari brabe fire na be fa kun abrante na obo I will pray Nigeria ni wonu so be o mama stand so ba dikin same ba kwa ni jedu gina mu o e pa cho jubili park mimi da anopa no nsia wo je ni ahofadie ebe nyame ma oh glory hallelujah a bishop apempradie before he basumdie enu abi we e good abi na hyem ya empopo na we abaka say emu odu emu ha kama entia so eniema wo dia bad we entia so nyasem ketua entia so no paso ka wo pedia da uko ya hyew ena so me na nyina bi gugu de ya de etikan anklet na wo pe enya hwe so fama me de bi tene nan ya me de ya de vet ya matia kogumi bag yase eno no me judge me ane enti me pa try bishop wo ne bo ne so da fam oba de o wa na ntua na de anklet gu ase a eno so manimo nyam se amanyame abode enso ye fe etika ho asamrom na kona kwaje wo na na santo a odi fo eno a wo se wo chia wo pampa so gate 11 ane 05 I said o ma bie da ba kwa no so perfume kwa na spray kwa da eti abi wo bo astam romu 0598 585219 akwaso adua ya ye mami power specialist what's your habakasa what's in the pampine hepatitis ABCD fatty liver sciatica prostate kasem componable komu ya wodi agi kono nto ase wodi agi award componable komu wodi agi award ya wodi agi e ka fronto enso aboso fa brodo mo ba ni nyina obebo yo fe ase le busumtri road ya ni just free station dia mi shenkran takrade enso 0244544422 TIME malaria ni join this big channel ni nemu time Sansani Bopete Mampele Krodo Sunseni ni Sabidia Egu ahem Uchisa Nima nkoye
ni na emwa ne ko pa bi nom na emwa 02444176669 Joy Cam Roofing Company show na tutoro de tena ho to abosofo frama me anye hu abo pete o so chena mesimidan me pawo chaw ka roofing sheet ka IBR standard filters accessories only problem is so to problem so come on pa me any station there 540125816 Mr. Champon 1 minute na asemu yi krofo e ba ye beji diska no ye nka bibi nchire om say ye de ye need a hole yes oba ya na diska no ne ye de ma so ma me da ase enka enye bone se obi wo kire no na nka ye bo no na emum no enipa usu ne wo ban ene adwura ya wo de nam no ene na be kire chine pa be bo wa na se yamwawo tini ameka nyina ne se sabi esumudru wa na sabio na wonim de no na enko ba bia wonyansa ho wo atenka ho wo bibia ho enna samia nso ne se wudi nokure obi a wo yare bia no se wudi nokure na wonyankopon ne abofo hu mobo na wo mo so no abo ma wonya yare sa na emom no se wo pese ye hu mobo ufiri ha wo kwa ha no wo jiskani di wia na wo ye de no enko ntini ye se ne se ye mo modin biara ese ebedi no kura abreye yare no onyankopon de bibia anso ne ye wo di no kura no na onyankopon so no na wo pe wo boafo bi di ama enti me kan se ma ye ntwa entro empesi obi a wo yale a wo pem odoma firi nyame ho wo ye sana na wusi afoforo na Mr. Champo to me catch IBJ so metika medru dweso aferi efro bi ma kafe na mi firi fie chasa tro de sika na no be se be hye ni nsam yan fama me so ba onim dia wo kan se che hu doctor no ni etuama no agi a receipt no wako ni ama chop money no wa help na when se adwubedi we se no empai bo mu pa ye nakwa entunti me dada wo bia e wa hase ye da se anti Paulina my lady so krom ni me da se meboa wo firi krom kono meboa eni age ko hwende ni koma doctor my lady me da se onipa bia wo be kwa amaniye mu ana ho hia ma wa amanu kuredi ani wani mu kan bia wani mu gu ase obere kora wani mu gu ase ansana nyankopon kora be ka obi akoma se wo moa ono gise wudi no kore ansa ti se wo tiwi ase na wo hawo ni amaniye bia ma no kuredi eni wani mu kan enipa bebre wo hono ma o hawo na onamu no enu no odidi ho because enu ana ope ebre bi obi ani fry nipa na tena ni framu ana osofo bi ko ni fie so okotena ani ama no se papa so beti mani ama me dia ma me chop money we because na me didi ho yo eni frani mu no e dey wodididie eti onipa bebre ho na how na otimu na no an ope because no na odididie ba nya de a e ya de papa sabi enu aba ma charge so 26 years na wani efra uko station we no akọ station we no akọje na kira se de wutimu no wo pe because no ho nti na we de wo na ma wodididie enya de ya de papa se me fro ka me beduru dwo so na ebusa se me ekọ me si me kokuma se ena ni pakro se mi ntimi nko na wasan me we asem we ne sai sebe preduas almo sebe enti eni frafo mu ntu kwan sebe preduas eni fra ni bia nya da eni hwa otu kwan obi atimi tu kwan na emo my lady nyankopon na ye adom se da no ye nya 8000 no cash na fa ama no na emo e kire ansa na ye nya de ato ho ko sade Charles ke kan nsem no onye obi oye no kwafo menyi ni sa doctor bi kura ka kire nsem fa 8000 bi abala na wonti na ni ne man cause eni a watena ho abusumi nsia de e bi ebetimi kura ye nya me na beba mu na emo ne mesere nse wadawro ma first kan nto ono asa kira na adwene no obade ya yemfa ma no wa ma yemfa hye ni nsem e de ba kwa kotua na ma doctor ko na me kire doctor bi ani ba bia obenya doctor de obekwa doctor na wo kana se mo se kire cross ni pa no wo ko nwa fe de wo se wo mampon wo se agona no kura nim chese me de me nwanwa ne se ne sister no awo se unua be ma nani afira na mu pesika koye surgery na nka boafo bi aboa ka okra na obehwe unua ne nsa na wo de na ba se mo be ka ne sister no a ye nte ne nka ye nka hwa ba brem we ka sam we no waka foforo eda wo se ne sister ne so akoso asumenti so no so akoso bibi ama wo bubu agu ho eda no ka no ha enti no kure bi heda ni ne mom na mesra Charles ne se ma no kure ni wani ka yo that's my lady ka usima mienu my lady ne sister no abusuafo am Facebook mamu ko na second case ni ano odin
wo be ma bia ko promise abayo ase me ware wo me wo me yere me mpe me yere me wale wo asese bo enunti odi nanim no odi ni turum odi nanim no odi ni turum e de anonte wo yere ne baabura popo ne hudua wo wie ya wada ne kwa adanchi na bayo no nani ede papa wo se eni wo yo besia ma wansasi ne ehudi wo wi ablonkruma my lady abrantie no ne nwia ba na akasa no enya de a wobo modin se ebia wobubo gudem na mom sika ne kopia mu wo FM stations bi di ka no se sika na ne chena ncheye na ne se na o midi wochi na se bisi ase ya abrantie no ede papa nam sika de ba ya papa no eji sika de chere 2 million no de chere to yi kwanse e da akwade bo ense no ada we ya ko to fako o se no obaji do beko so ebi na esie no obaji do beko eti sa di na abrantie na ye no wodi di na adwen ho batam wow yes my lady we ye gaba because who me be man kura enra say saka ka de odro bobem say ni nwa ne ba no odro bobem onti anamu a koso a sabio ye nwa ma no mu ye no ani ye nwa ma no mu ye no anu odre my lady anu odre pa eti ye besre se omu ye azan no omu ye azan samuno omunyi omu frim na mu awomu omu kura eyade emfom nkosie because oni na afira no obi ntimi ni wonim san kosie wieye pre wo yare sa na odi azaye na maledi yetwa we yetwa tro no na menua ba kase ye discard be chane se dabi abi si da sika pa bedru edam ha na maledi dia ma wo ne ya kase bi mo bi da wo ko to no di ekire ehu di twemu no wase discard da mani pado ne ya saw ya de na di feedback aba na kase enkoda ye discard be nyeye na oba discard ne ko ya fama 10,000 oba discard ne ko ajire be hunu doctor ni me ama kotena wa ma receipt me ama chop money yenye wani ye the first year say kenya kede ye ko so be ye dim Lex me nua be ma Lex oni che coach Lex Stainless Empire CO1 Lex oni nua coach on the 2000 aba and then Rhymes manager Robert Kranso send this ke bi ma link bi ma me phone so I scan wanya ka ye kekabom kran ko benya abo 8000 no eti ye ndie da ho ye mfa ye nsanka ye nya obi sika ne ye pe na no kora no ene ye twe bra ne ye ne wonko ye ntua wo de opekora oba ye abrampan na abrampa wa ha wo he tutuntuma wodu ba bia nanim abanyam no no akota doctor nanim wo tuatua waje hu receipt wo asensan me ama ne chop money ya ba aje receipt na ya hwefo na hu say ye so ya me nua ba ko e friend Mary or London Mary so sending 800 cedis enti Mary mamu ha mo ho musika ne nko ba bia wo ba ye be kwa kotua age receipt ni aye nani na ma no wa ma edu sompa chede a ye de beba ne age hu receipt sompa chede a mutua ni receipt ni e na me de ato TV ni so akere mo piwak waya let's go sing and a jana so Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa TV so ene akoye wukwada eda soronko nyankropon wode adom yen on sedu kwada se na se ye ba na se yapomde ho nsem nko a ene ne wo eba beka medofo medika aka chew se asetena pa ene apomde mapa ena enam enti se wasetena mu eye na apomde ho nsem nya wo sika sedien efie cars edien na so wapomde ho nsem nkoyi a hu nipa kra na owura ho esanse wapomde ho nsem no enkoyi entu nie ni giempo a ne nipa etena se edi nkomo enu nti na abra bi edu kwada ne abewura mu simedu ne ene wakasa afo wapomde ho ne akaka wo se apomde ne hia pa enti aya no wahwe wapomde yi 3p garlic mixture ene ye hwe general health na chese enyarewa hodo a 3p etimi tu ase na medika checho ne mabako mienu miensa bi e dia fa 3p garlic mixture ho na mpacho ukokrom ukọ shop ukọ pharmacy ana ba bia to bibidro se ukọ akotobia obi amfa asokwa ana ne wachenchena me pacho kai se 3p garlic mixture eno ne garlic aduru a ewotuom etoa ankasa pentoa a ehwe ho a ebo na wo hwe no Sompa TV so okoto aduro bi se wo pe garlic aduro
na sa wo so pe 3p garlic mixture ni ekoyi maw na sa aduro no eni toa mu a me pa cho enye 3p garlic mixture enti hye no nso afa 3p garlic mixture container no ehyemu no eye yellow and green ena wo hwe wo TV so wo a wonso hwe me wo TV so wo hwe me wo Facebook ana wo tie me wo Sompa radio no so a eye container ye yellow ena green ene adro garlic kokko ede ato ho obi adro no so a etoa na hyem ni ti eye kokko sana 3p garlic mixture etie ene etoa no so ho ye de pepper yellow afam ho ene no so ye de green ato soro no ena garlic kokko eda ho sana 3p garlic mixture etie ti se okoto na ye anyi sei ama wo a ka che nipa ne se enye 3p enti wonto enti Sompa eda wa wo hwe ya obetima atwa ato phone no so okwas bra se ya na edu ne tie yidi esi wa na efama me na obi anada afa kai se 3p garlic mixture eye purely organic edro we ye fancy jaso eye hahamani nubra ni nuaba na ede ye no eye saa na ye chinchim ede aguto anum ye fancy jaso ena ensuo ba kokora nso nim enso ye mixture ena chese aduro no ehu enu ntina wonum a eye adwuma yie ewo nipadue num 3p garlic mixture nkwa na se ena no pay wonum bia enfri be anopa ya nkosi na de chie no bon se wanum aduro bi akoni padue num etibedafo sana 3p etie ema obi emfa aduhufro bi ankoma se eye 3p garlic mixture ye number nie fa ene gu TV no so no ene doctor enkasa obeje oso yare be na atena oso ache eduro no wanum ante ne ye bakro na hu ye ne na je se wo wura ho pebi nenom na frɛ ye na doctor obeboa opa okwan bebre so ye number nie fa sisi a doctor e krado se ono obekasa number nie 0248 92 8824 0248 92 8824 fana Fred Dr. Sisia de ha wo bia no ene eni nkomo ne ye beboa wo ene ye se ye hwe general health ye kire wo niema 3p garlic mixture etumi ye etoda ye ba ne afa yare ba akopɛ ne aka ho asem na bi su ena manka me yare ene nti adure betumi aboa me kwan we so ene me bobi so de akire wo enti wutia no watie ne yie no hu se yie se me yare 3p ebetumi aboa me de edi kan 3p garlic mixture eye immune booster kire se on se obi wo hodo mu oda bia wa ye no fon me nyare nso mentia po saa de na ya pa obesora no pa asa ya boro ho nyina ye wo ja ho ye obasa hu de wonya wo ho ba sa wo ye obi a wotanom 3p garlic mixture saa de no hu bi anopa wo sori a ho dendenden anwumere wo no obi ani asa obetima de wo pa bia ebeboa wo papa afo obi nso wo hono mu a anajo se obi se madapa no ntimi na anajobi ntumi na obededa keten so amuni a wontenani na fon yi na ehuna mane e be miamia so saa no nten na abo no nan no nsia na osoda kodwira kwa adwuma ebasa na wo sote ebasa na moja sote e de yare nketenkete ene bebrew enti p nom na etumi da set alarm ne bo a bebo na ade ache na tumi se wa relax body no a ama wonya ahoden na watumi akoye wodwuma obi nso tie mi a ne nkwamwa no omuni ahoden enti abre bia no obohu se waye no phone p garlic mixture nom na nkwamwa no apostifo ne sojafo no a omo ni paduam omo kuti anyarewa no da bia omo ho denden enti yare bi ba ombenya ahoden ako atia no na eye 3p garlic mixture ne nsa no adwuma ne bi no obi nsa ye titriti ontimi ma ne nsem ontimi nya ne nsa se de meye a wo hwe TV si ontimi mai enkantum obi na ase atatai wode ne nsem mia na atom se tom obi ne to ase atwi ne se ya na ya atwe no atena fom obi dwonku ne na ewo nante a ne na anya ne yewo eso se bi na otogu so make am for 3p garlic mixture e di amount kire se sa won sana ye titriti onas na atata na wumia na atomu no diabetes ebetumi aye saa pressure nso ebetumi aye saa etinye se fitia na onas tata yo enye se fitia na wonsa no aye denden din a wo kabo mu a enye yie ana wo to asintri no etwen
pressure to me osa, diabetes to me osa. It won't 3p garlic mixture no. Eyi pressure no, any diabetes ne fro no. Won't say on us na tatai no, na ejai. O to as na etwe no na ejai. Won sana ititi umwa na M1 no na eno so ejai. Ye number ni ye fre doctor ne enu ni nkomo. E bia, wako hospital yesu wenya pressure. When your diabetes, when I see a tatai, and re one of my so the eternity, and near Ninkomo, ye be bow, amasa how no every ho. Your number near 0248 92 8824 0248 92 8824. Afe obin so dear, eye asthma. June July muni away. Obon se ewa no obo a wote ha wo beti abonte wo beti so obo wa menefo sa wan kitinkiti ya na sa wan hwa nso anu yi a na ekofa asthma e dia brew obo no asthma nre wa no mo a eso weda ne nya ye cold ana ye ne kwose ba bi a air conditioner wo ho ana fine bon ho papa kakra bi a na asem wasi obebo wa ma ade ache pe 3p garlic mixture nom na entu asthma na se ema obi okra aduane bi okra wodi a na ada ne ewa ade ama no pe 3p nom na se entu obi ho no se bio na fo kakraka wa ye kese ama na boroso jainam wie bebrebe jana dwudidie na num 3p ebebo a opa afa obi nso ho no ne ti e pai ne se ga enyaya da pressure betumi ayosa enti pe 3p garlic mixture nenom oba obu nsa emaye pe 3p ebeye kama and last week ye ka ho asem ebebo apapa ama o menses no ebegina yie na abo ama onipadua no so waye kama memo yere so no nche se 3p entumi muao ye number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 odihie bi enya stroke pe 3p manenom ebeboa ne pa bema u prostate no pe 3p garlic mixture nom na emo ho ban emfama odwonso a oba wote yaw bema wonso saa entna se emasa ennem yade ahodo no magi ni padua moso pe 3p garlic mixture nom na odwonso na emwani nyina epie ko na aboa dwonso de obi obegina fa ko achem saa so dwonso no emma besrew pe 3p nom se wo yoba se wo ye bema ebeboa edrei oba nom bema nso nom esiesie nyina kumase bowra kolena keba dani heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gapson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne di nhwene mu wo fa kwadwo heba ewo Temale baby a electromat ne wono a okomadina nso a Health Alert Clinic ewo ho Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena woko Little George nso a Tema Community 5 ubenya 3p Kings Walk Kopsam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi number ni 0248 92 8824 3p garlic mixture nyankopon ya admada sene eno be say ebe share that before me baby Bismarck Boatin or London or see reggae no yama un tobacco opeso ti west ne clear normal 500 cities. The next week, you know, Yama wa umenyima unbreki. Normal 500. Are they? About 600 meters. Oyale. Was me Yempedi baby back on mount. Was a true challenge. Oyale. Onyale obey. Ebusia Yabana Tanasi. A computer so jadi Yabana Samono. And Yasamo Ketua. Young Comla Brampa. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Why you carrying asking Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any of space that would run in Bishop Jewels. Yenim Nifrititi, where din Somadia Ujada, the eye, one on did know at song and Somadia. Say your wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word Yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Bani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to on sack, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yawam Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juara Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renuncia, a Bishop will be more open to draw more to any Baku Bakunina. Say a jewelry is dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. A Bishop 75 Jewelry, a Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries, a Bishop, you wonyame. why you carrying asking middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jamawa bread. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye triti, means me sorry. Who name one? And let me feed you by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, she natural garlic papebi, any idea. Aha, now Madame Fukofimpo catch me say, he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and Nasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu na sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Kwada Woyan feed to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsum. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024 89 288 24 and 020 100 0021. Send for come some sign and a mirage medicine. Missy, I am one say, any person I made this. Coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, you woman. Na urawe. Let's go with the jam something from a dinosaur. Come from a offer. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I be about my muha. Ye the board dance wa fanan baby. Would I see a board dance so ha? Papa Joy Chem for the more Ghana. Miss Morgana, who messing up in question with Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good dance wa no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Euro tiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bedroom. I didn't want pen. Give us P capsules. Over do us, mama.
Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Me nephew akawo if any give us cold capsules say yes is yare na wo so ko di wo ni pedwem wani na wo posa amamman entini ma wunja wo nan yi wonum give us cold capsules obeye free Lawyer, give us cold capsules and I give us pea capsules. hey and they give us free Chinasuma capsules. Meme wadi ifiedu watwede kronkwan na efa give us core capsules apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho Prakasa ya duaba wanwaso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum ati oish honey and never surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwa kade eno hu dwaka sepa ne nko di brew eyema mani mema eye koko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo we Sudi me come me mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony koneko judi Wakaki ya Edusa obie timinumbi aje sa penfo wona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkrato atom ya ma fo ne tiefo akwaba Mountain Health Center atebu Mountain yesimo bi atum papa edamo ase Lucy Emilia and Sandra edamo ase Shadrack semo bi atum awuda yentin free hotel na yenko adofo edi wo no awoda no na de mansusu anko jeje contract ama awei eye Lucy JB a free me I wait my friend me kuya oton kente okay tie Dubai a free oba ya Grace ho abaya ene ode ewish no nyame enhira no yenko yanim pinina ana we pinina nso New Jersey ya Grace krono ada ene ode ewish pinina so se onyame ema no kwatenten ahodi ewo New Jersey ho yeda CP yenkwe Genesis akosua nyameche ono nso efri kaachire wo bi die kaachire wo bi eno no nso se ne wo fa ase o ono oka o se ne wo fa ase a ono so wehye no eti nyameche onyame enkosoa enhyira yenko yanim ai mawie we so krobadu sei nso abrampa ese na asia one polena no mo wehye no Mr. Krobadu sei owo bo shai tiakura yema wawoda pa ai yenko yanim Ora Eric Ofori or head of microfinance unit Otuaseka Rural Bank PLC Minister IBJ Sompa ono so IBJ ba nti ai na dwen so Otuaseka wadwuma efo ne de bia no a wodi ni birthday obema no ho ato no agere ogene ba yaje atum number 2 Mary Agati
kwada so a Greek nemom ofri kunsu nyame adom eti asem we ye fi asem si edwuma wura si ofri kunsu nyame adom eti yenua ba na wade na asem wa ba no accuse Samuel Adade Frempong is Legan. Come on. Accra. ACCRA. Ojada kanim. Mary. Yes, my lady. It is saying, ya no one, so I have a no offense. No Bible, no Quran. But we have focus on snap, the anape. My lady in patch on percussion snap. Emmo, yea, above ever. When we are so any mood, Robin. Biaji Jini, as in my aban. Biaso Behawa, so Fakwen Yasanso, and we are the Ujidi, may make Cobasre, to me the Bible, Sucre Kusia, me to me bontofo. Bodi, I am me. Mary Agati. You crash snap, you cracusia. You could snap, you could akusia. Sassamo me becking. Sassamo me becking. You crack trodo. Meaning tro. Nananum woman. Oda. Nananum. Mary. My lady. A dear now, dear bedao, mammy, about fefe. My lady. You knew about free free crew back. My lady, me pacho. Make say a great king's man. Na be sure mine be a friend somewhere that different pom. Okay. And na quite to share me some pabo at see. No run in pabo mammy. Ewa kwan ho. Emema. Na me ntimi me call film sadden in pabo and blend back. No Jamie number. To Jamie number na me wo boy na boy ni tipachi. Ntina bo name profile. No beside me say Mammy na boy yam so be ma menene no so oh me so mo yeres mani ye den age wo ho na me so wa kan sa ma de mate enti mali do onem tititi mu ho na ono a be ka kire me say djuna ho oni tititi mu ho no sa time no na boy I no be 2 weeks mpo na me boy ne so e wo ho no tina double date mali din pa try mo ate o kan kore me say ene omo se oba Deborah eni sisana ene ye djuma wo heaven gate ho Emma hostel would draw baby a room 48 amount. No other water and panetif. What Abraham Bawa Tema Frewama Uroko. So at Emma Cassa. So my lady, yes, I'm in some bed 3 weeks. No, I'm say Pachinino, Dobia, no, no, some day, Mijano. Na Pachinino Pachono, no, yere. Pachoda, non do near. No, near. And to this logo, you know, satisfied or the titty kaiden, a mammy. And to Mamma Lady, catcher me say, Nail on or Ninitino, Nail on penny yellow, no, a reason to know the Wally or Bana, or Ninitino, and to money a day, and Wallemy. And to a come cast, Sammy Wujidi, or Siani, Mary, may not am a boatima, now woman na me day, me do. Then besides says, I don't know. Me patcham sans, no be on an hour, crabbe when ye and the old nonna can and 1 dear. No catcher ni say what you can wo akra Facebook I friend Joash sa akra ma meja no sa ma about money so ni mu e man tete akra no ta akonya be 9 years na oba ware no no de humo wura wa e wale girl no do be e dey eni wo mu ntem nti oba ware me my lady mpa cha me so metani nti e ba sa me so me gitu mu ka se wa wale me ni de no ofofo de ete ase nti me so ready say me dey me ware no nti me ka say some other different point dey dey dance so be dey oba ware me my lady otam bible and to ni tiri so say ato budget oil e hwegu na pampam kese ne ho eboni ni ka so no daddy no boni kra daddy say friend kwadwo ono no kwadwo samada different pon so no na nware me ya agati na so oja mi say kwantimfi a sinyankopon no masem no kra no me bible mu nyina amra ne so ene ne ma eso onya mi nsimu da my lady ntimi ma me so nya didi e den e wo be mani mu to yesem ka say same de wo kind de matebet makoma nyintu mu say nti sam ma me ade foforo meji atum say same promise no promise me den e no kre my lady, Mohana. Yes. I got to promise ring me anyway. Before, the Kawano examine Kawano. I got to ring me anyway. My lady, not the best share me. What to gold, not to silver. No, they promise ring best. I see my day, no. No, I catch me, sir. Napopo. I need domudo, need domuke now come on, toffee. Hey, my lady. What the best out that bay? Or the best share me 14 vast day. Vast day, January, February. Me patron. I did 15 for no name quack crow, my mo is legon. What do you call him, mammy? Me patron. Or my friend, I been Didi. Mamma so a woman. Or come a Jimmy to moon.
nti no ne wɔfra no wɔbɛkɔ UK no ɛne nanti baako ɛna bra ne first born ɛna ɔma me na me frɛ ɔmo ka sɛ mama mpatwam no wɔ nkɔmmɔ ɛma samadare from pɔn no bɛgyina hɔ bi na maame ne sɛ maame adɛm sɛ mama mpatwam me yɛ nɔɔfo but ɔba no hu me ɔsɔ ɔyere ɔba ware me aka yere ho but me so me nɔɔfo ni nti no me gya wale me ne yɛ den etum nti de ɔba no si ka na asɛm sɛ ɔno no yɛ ne homo no de wale ne yɛ ne deɛ me so me dɔ na mpasa me ne yɛ den ɛbɔ bla asɛm a maame no bɛka kyɛ me sɛ Mary me na me wɔ samadare from pɔn wo no so ɔdɔ wa o de ma to ne samenye den ntina sɛ ba de adi na sɛ amabo atema aka sɛ wontimi a wonye den wonkɔ awale no nya no yɛ den wonkɔ na me de me ne maame ne yɛ den maame ne tumi ka asasɛm ne kyerɛ wo abata bi nom enti maame ne ka asasɛm kyerɛ me no na inde ekogya ne wɔfa no airport ne sai de me ne bra nya sa ba kuma asma lady enti etititi ma ne nse ɔsɛ ase ne ho edodo no na me de ne me ne kɔ hospital santa ase mata de tiɛsto ne sa na yɛ de tena ma ne yɛ de ekɔ ofie me from maame se ma ne bra my lady me ma ne mre na ma ne yɛ de ekɔ ye ma lady ka sɛ ne ne yie mu nso no ɛnam so wɔ hyehyɛ me sa abɔ me ma me arehyɛmu ɛma maame nyina ba mu no de na me so betima agya me yɛ den esi wɔ enti my lady sɛ na ɔne me da na ofa me tu nyina ka ho aka kyerɛ me sɛ to the head no edru ho ye sabi eson wo fa utunu my lady mpatran e fa wanim me patran o ka kyerɛ me ka kyerɛ sɛ me sadin problem me nya bi da o ka kyerɛ me sɛ me to e de kyerɛ ne yere twɛ nti wo pɛ me to no o dey in court Boko, my lady. Boko. Power. Nana ju podua no wada roma. Ablo boti. Mi bodua be twa wani sidia. Boko, maladi boko. Abraham mi bodua be twa wani su. Boko. Hey, that's bread. I didn't ever reasi. My God. Na Mary. Wa we oba no. Ye fa wotoa. Na ye fa wanimu a. Wono ya wotede. Otono. My lady Feze na ofa me tunu de me ka se me hunya na me ditro Feze no oni me pie nti me no mo sa broye fe nti ade che me ko de mu se me tume ko masem se me to eye me ya nti me sa kwa se me kokko ne ba nti me san se same e de na eno na do esi e de na mogie enti eno achi de na che se wo bom na chi de my lady or the Bible sa swear kan through tam ka kire me se wonya me nsu wo sa ade na wodi di mi no agire wo ne bete se me ne mi enu enti wodi ha na wodi me ka cha my lady na wodi to no asabe ye son eya enti agya na yemba my lady pacho da ya na woto no sebe kakra bi ante ho a me pacho my lady da bi wo se wo woto e de che ne yire ahimfie me pachan Ebrei allegedly o kansa de asabe ye son wono so anka se yi o Dr. Mensa aburo me so bra wate na me bai won home na the way an buafu no ya mana home ensem obeboro so no bedoso obema bi be ka kira wo se wo mpew ne yere a enkola amayo a munye very careful me ametia me cook ametablify bo abese wo pe no ka kira so wo mpeme a wo boa wo pe me papa me do fear me kun weekend wo boma ne etisa kola ni maame atu kwan aba wo bude esi bia wo boma mane enti se me ni tachi ma ho no ni pakron u fi se me ni ho tu ko fi mu a u fi mu ko wo be aso wo jake ti munya very careful one penny yere obi nwale ne yere bodan fo kwa emperifo kan Dr. Mensa yo mu ye bi memen amen na dai ma me kra me sre me senso asa me ra ho kaka mete nsem bi o asa woti a ye try say afi hu ba bi kra asa wo de nsem no efa o sabi mpre so airtime san ese e ka no ma bi wa airtime nanso dum be out me say de epia nipa no epia papa e de ma ba fe abetra TV so ya disappointing na ya epia nyankoro yo yanchia atifo from Dr. Mensa ya so eye ni nyina ne say enne won a won cry krokase mu nso at de ne ni nyina ne say Dr. Mensa 30% na owo kumase ase ode ma kumase fo no
nipadɔm a na ɔmo pɛ Dr. Mensa animu ahwɛ sɛ doctor de biara yɛhu wɔ TV so kɛkɛ de biara yɛte wo nka wɔ radio so na doctor yɛpɛ sɛ nka animu ne yɛnimu mienu yɛnu di mpu da bɛɛ ɛne yɛbɛhu animu wɔ nkran meka sɛ sisi a mete TV so a meka sɛ Dr. Mensa ɛwɔ Madina Zongo Junction a ɔyɛ adwuma anya asɛm ketewa Dr. Ocha Nkran bɛ nansa so na wahwɛ wɔn a wɔn ho dodoɔ ɛne wɔn a wɔn amaneɛ ɛne ɔhaw ɛne yareɛ nneɛma akɔ wɔn so abu na wɔgye wɔn ho a ɛnyɛ nneɛma pii ɛna ɛha nipa ɛwɔ wiase abrabɔ wei mu nanso kwan ɛyɛ na nipa no bi ɛnyi ni mesi duruma bi a onipa hyɛbrɛ nyame ne bɔ onipa fine nanso duruma bi a onipa ɛsesa nipa nneɛma bi sɛbi ɔde nneɛma tantan na ɔde ahyɛ nipa nam ɛyɛ saa na teɛ eduruma bi a yɛ maame no ubuso mu a awo mu saa de na ewom baabi a onipa wobɛkyerɛ ɛwɔ hɔ baabi a onipa wobɛdidie no saa de na wɔ hɔ wanhwɛ yi a yɛtumi gye onsɛm sadeɛ na yɛde sabio ohia ɔhaw yareɛ abɛbrɛsɛ ɛne abenedie na yɛde abrɛw na yɛagye onsɛm adepa no yɛagye onsɛm saa sadeɛ no saa ɛna wiase eduruma bi a ɛteɛ ɛno ɛna mesi Dr. Mensa atra saa yɛ nhwehwɛmu ahunu sɛ ɛba ne sɛ wowɔ saa ɔhaw yi ɛne amaneɛ ɛne saa abenedie yi ɛne ewiase kwadandan ɛwɔ so a ne nyinaa sɛ wobɛba yasoɛyɛ Dr. Mensa yasoɛyɛ na yɛde aduro ahama ɛne nneɛma akaw na afei wade wo ho hwɛ eduruma bi a sɛdeɛ de bi a yɛka no wobɛhwɛ a tete no yɛ maame no to da bi kura na ana yɛ papa no na akwada nhwɛ sɛbio obi a wawuo ɛwɔ hɔ paa akwada nhwɛ fum yes maame sɛ meboa na akwada nhwɛ fum da bi boy usuro kura ɛnwanwa ɛne to da bi wɔ hɔ a wobɛkɔ sɛbi baabi a efuru ne dampa so no na akwada bi kura na empanase na akwada no hyɛw ɛno na obi di ne ba akwakoto akwada no na ɛpre kura so ɔbɛkɔ akɔhwɛ adentia yɛkɔsie amunu kura ba fie wie a yɛde adwera ɛne nneɛma gu nsuom na yɛaka kyerɛ mo sɛ mo a mokɔ asieɛ hɔ nyinaa monwohoro mo nsa adentia ɛfiri sɛ woakɔfa biribi foforɔ afiri asieɛ no ase ɛde ba fie saa na ɛteɛ deɛ amɛmpa mewura efie hɔ na nneɛma a wakɔfa afiri saa asieɛ hɔ no amɛdi efie no nya nti saa na ɛteɛ a mo a moakɔ aba nyinaa monwohoro mo nsa ho first no ya maame no ni sa na netie enne uhunu sa nneema no eno ne enne ye haw ene abebrese ene abenedi amenu mienu yenyan Mr. Dr. Mensa so men kan che se haw ene abenedi ene amane bi edaw so na wo gye ho na enye a wo de bra ya so ye ana wo de opekra fra yen keke doctor me huni se enema sei ene eba ma warem doctor me huni se sika nkasa to me nsem ana ahye if you say nana minimum first nana minimum and net Dr. Mensa waka chema mama hunu say enema bi a me ye ya ensi yenti e de ohaw ene amane e na aso me mesrawa brane yemfa aduro nkan ne fa dware eno na yen yato ne din se sesaduro sa na ye beka no if you say ahama bia wo de sayare no eye aduro na wo de sayare enti sa wo te say ye ka sasa sesaduro eye ahama keke enye bibia eye natural sana onyankopon eye no onyame ya ahama se bi oduru ni ebire bia onipa honhon a wo wasa no wo de ahama no o yam na wo de awasa nipa kro no na ama na twetwe eye sa eye natural enye hwe eduru bia ahama bi wo a se bi o si nipa waso yo ya wo yam na waso ne so na de agu wasum na ate na mo waso no ekuro na wom no awu eye natural edrum ne bi kra ye no bebre ba ya no nyina efa no eye ahama eye no nsini misrawa onyankopon eye nnua no aya ahama se ye mfa nsa yare na ye mfa bi nware na ntie ho enti se de me kan me se utone ayento ewiasa brabo uhunu so usikasam aye basa wakwantuo onko akwa no obafie akwantuo mu awo no inkratasam aye basa eniema edi unya oji onwo a enye otone ayento
wonkua adan waye nkobesie mesrawa Dr. Mensa semen kancho say ye de sesaduro ababonten bra ya so ye ne begibi na ye fadware na afi uhumfi na uhonte udware aduro ya bedware nsa na wotwe eye 7 good days na wo bedware aduro udware a wo ye bema onu oba nya nhyiamudie sanso na wo ye oba nso a oni bema nya nhyiamudie onwe na mono mesrawa anyema bia emmuawo ema abrabo ekwamu na ho ma no te ho firi ho na udware adure enanso wi a ubehu onyame anim onyam Dr. Mensa yesi ye kan cho se bra ya so ye na ye ma usasadu ne fadware ne ma usasadu dware a ba ma bia no asabi obada ho a sabi o obekwa akofo oba no to ye nka no kra nchie nipa mesrew ewiase do kra eye ba akopɛ ye nwada anasa ye no do ho yanhwe won so wonum eyi nka ewo wiase wem eye yare a egu nipa nimu ase papa enfa no obatomro si a wo ye enfa no bema wo tai bia wabo enfa no obag papa bi ekuta me so wonum yi nka Dr. Mensa se me nka ncho se bra so ene ma waduro na ukoye adure ya na wotwe mienu ubeyisu adure na wotwe mienu nanso ye hye obose nansa so pepepe enya dia wonum eyi nka no ubehunu biemu da wana woma nso agi nsamu woma enum eniema enubone Dr. Mensa yankwa ya so ye yese de aduro mawa hwe eni na wotwe obana onum nubone no obegya nubone na onum no na obetere ho afi nubone no ho mesewa sa onum nubone aduro yi bia ade ya friend nkatie uni ade ya friend nkruma obete ho afiri ho na mom onum aduro no wi a eniema yaka cho se te ho firi ho ni nyina no obesa ba bedi abefa wade mesew odi hye bi anum nubone aseya Dr. Simen kanto se enne wo Chelsea ewo Madina Zongo Junction make say doctor wo ho enne doctor wo ho achina ni fiada so doctor ewo ho yare bia ha awo se wani so eye wisi sabi o se eniema bi edu nya na oje ho ania Dr. Mensa Simen kanto se bra Madina Zongo Junction mo amape Dr. Mensa apa no enne de life in Khaled ya so ye ewo kotwi Guinness Depot ewa na ewo kumase ya sansu na nkran so ye wo Madina Zongo Junction baby am se ene Dr. Mensa atrase no ewa na yewura Honorable Kennedy Japan akompre ko na bronze akese no wo ewa nso na Oman FM wo ewa nso na Dr. Mensa ene wa atrase me so ye fa Dr. Mensa number no entudwa na afie mpege mu so person who said Dr. Mensa atrase wo Madina Zongo Junction je number na frɛ doctor ne bu sanse doctor me pa cho wahi doctor beka cho se me wo Madina Zongo Junction mom won kran kasua ba bia monko Madina Zongo Junction na mo ne Dr. Nkodi Nkomo number no ye 0244 921269 0244 921269 sounds ne was 027 1173 551 027 1173 551 after you was 0532 928095 your number a your WhatsApp line no and no na me boy no a your Dr. Mensa in the kuta no number sini na kuta Dr. Mensa enti u pese oni Dr. Mensa di nkoma u WhatsApp no tetete sima ana be tetete be miensa be sima ba ku bia u bende Dr. Bedi nkomo die nyame pe na geno no e kire no pa obeba kutwi na afi yetwene yare no ama bibia afiri ho onyame nhya mu nyina ja bless no one case yeda seja nyame nhyira abusuafo ya ma mo Facebook asem o bi mo kasa se na advert ne dos na mommy na advert ne dos abusua yedom se de mo do ni ye show kakraka se na sa advert ni sukra de ya na na show no nye show enti yesrama ndi munya botrema yen na airtime de eno an ye dibo show ni ho bra sabi metia isi ebetua meka enti yesrama mo do yen enti na mo wo ye ho abotra mo di achi enti advert ne de sesei no dodo ne kura gu achire a ye time no management yesa ye betwum de yakọ 4:00 ti munya abotrema ye wate na munyi yentum na advert ne de ifiri mu amema enye ye because no one ye di tua ye ka na show be ye show no eye advert
ɛna ɛma hu sɛ wo show ne mu odu ti yɛ pamokyɛw monte ase wate ɛno nti na modɔ yɛn a yɛnso yɛdɔ mo no na ɔhene ni sons and daughters nso wopɛ sɛ wo join the group na kanda yi di na ɛyɛ admin mo hu no Nicholas Asante ɛna ɛyɛ security coordinator ɛna Akosua Bakwadwo nso yɛ bodyguard nti mo hu no na mo kanda yi di na wade mo kama na entumi emwa madam asewate me ma se monya entiase ama me Mary my lady enti usi oye so obewa na ohye obunti na wo mane fa woto my lady mpatran na wanwe wa ho wapomude ho Mary my lady mpacho o ma maresho mu estati so me passport na am so odimi betu kwan enti papa mu owo mu nkomo ne me na ebobra na kwesi awieye e ma o ma me mpo fra me phone so ni me di nkomo enti o ma me nyina je me to my lady enti na me nim se be ma me bobobra de ade obe beside from obe sam be de me yes na ni beja den aman my lady se be on be dem pa na me na ho o ma me de me se si form say my lady enti se me 19 pa na be be shama yase o ma do nse sisi sen sa esisi efom ko ha no me fanto ne so na ye hwe ayi no de oye no Shadrack me fanto ne so ma evidence base nyabotre o ma wo ye sei wo fa unto mpaso enkrofo mama yiwa mu hu na mane da asonwa ni o ma wanso akonwam Mary o ma wo so akonwam a esisi fom o ye sei no what they fa wachi my lady mpatran enkrofo mama yiwa hu na mane odifo ememu wa ba ye niam wo da mu o no wa ye ni nyina ama no my lady mpatran se obe wale unti na sa tam okeka sa na yire ne wan na yire ne wo my lady o ma me egitu mu se ya ba tan bi no oba na oba wane abusuafo ni bi nti ase enti se ne ba ne so odom na se bi na yipanyi ni mpeni obeja wale wonyan nko dan yesi maame no se de enti o ma ne ba ne nware woni se uye odu akoma wokora no ma wokora ne hu se wo ne boy no ne wo hada na we yesa my lady mpacho me ne tina be na months afe na ge no boy na danfo maso no na ye adwuma nti otim se maso no ka bibi kire me kura no nti afe se e be da ho na ga no e friend otia be me no didi be ma natem na me ka che be ma ne se ne de ho ma no nya de ehun because oso ba ware mienu so ware mienu dia o ma me agi etu na se busofo nim de so ma ba no so ye de e ya awe na wan de wan suspect ubi na ono aka che me se ne me nya audio enka me feel ni se ye de enkyre me kula na be san be man kan ye na so ye odu no me pa cha my e kan say my lady me ka kire ni say awale oti ase no enye ani jem na ehumoblo na be man de ware no so o hwe jowa asma no enti na be man ware na be man ni do bia de man so se me bua o mbisa be man on ne tin my lady e ma abushafo ni sinwu konya be no gitu mu sampa o ne ma me ye odu no na dem kan nye no kre e ya da different pon me pa cha my lady na eden na fedi awade na amaso my lady me pacho emreka kremo so yare na of lady be we hon Margaret honom na fe okwa me friend na so on fa me call start is na o me honom a me kra ne friend na so me kra na ekun okwa akra so me friend na so ne me ye dey ye basabasa na me ka je sister be okroma so pa ma de Mercy na Mercy se Mary samisi na kuma no woni abotre nti o ya no pese no obeka samisi samisa my lady and na ensema free sa case no ba emadwebu nyina be piepiem ma me ka che samisi so ya na so ntimi nim kasa so ntimi nim ma foforo kasa e ka nsem kiro mu de nim so friend so de bo odua ma my lady oba tu bo ni dua me pa cha my lady wodi nsuo ben me dia anto ne tachima bochirewa e de bo bla idua me pa cha my lady yo na mtrai emema mo se mo pe kangen energetic drinking water ensu papa na boy ni pedua no potassium magnesium iron wo kangen akara drink water ni pedua no ebobo ni pedua no ban meyi eniem ma bi esisi ni brebo nso ho kama be di mojan be di afusane ye ama wotimi ya obrama UGC anatafo new road about route nkwanta 0241449191 me pacho Lawson Beverages Company man capsules no bi the ginem no control no ma what ma ye boduma ama so oni age Dr. Lawson possibly no papa komisa e ma wani hwe ma kire kwa no pebi nom 0248619999 Leicester Ghana amoase oye oba kokko oye tuntum eye ya sanitary pad
to ɛno na ɔde mu busumi bia ya strong minti ka hoen eba flow na de amo kaya kama sopi so ho ɛno so so be ma 030235 we ya Ghana growth Peduma ya baba wa branche peduma ya ufie no 50.35 never obi pa no pen ne be boy 0308255775 edusa heba madansie nie say ye ko bi nom ne tu ase kokori be ma wa ye mere bra mu oni pedua no wusu untimi nya onan edusa mala heba eno de buo ni pedua no ene yi malaria ni malaria de dwane na fe ointment ne de twi massage ya ponya poso edusa natural spice drink so pebi nom awia ni 0500 110 111 we eye givers P capsules me secret no be ma obutima na timkaja odun so a wote ya na wotim sa bo preko me pacho givers co capsules ni esisia de ko ni ayemjina Fapino any ekoni bom fakabom na givers eba me sande malaria join this any typhoid wonu mu ato no kama fagis any capsules ni bom nentu enemu sa yade ne sansa 0543222470 prophetess nyame cheba so wa dodo abofra yi nyame abofo edinachi amana abofo wadawroma fafo yade bi dawso ne fa number no awo mu ha obo ase akwetwe kratasem oso da ebone bomodin man to pito ma yi wa wodi enso wono na da na jo 0535 obontri so mpa ye 897 na nyame chema na abofo twere so mfiri ho 0535 897 prophetess Dawood Eba Clinic Dr. Dawood diabetes papa you pressure, stroke and no wakasema nyaji Brian wapone wapos na ontiti wase wo for 360 capsules now the ointment massage usasabro ya moya de so no chese ye ne duro wase kan na de onama de e kan se apa ho apeja apeja ya waje so krapa 0241244012 Mary my lady and was the boy anti saying nyina ahye wo it is say ya dan afa de wo so hye wo bon won wale obi ewu my lady me pa cho be 2 weeks ni no ka kire me say nyame afre no okoye nyame adwuma we kodi sofo aside from oboko bible school nti nyame afre ni say ohun ade nti no pese wo ye sofo nti aware mienu no emma so no papa mpa ka kire ni say emma no wale tani na meme ye tani no okọ meme kuro mokunsu nyame ade ye hiafo asefo nti no papa so mpre ma no wale ohiafo bray me pa chan enti say no ori ne tena di say 1 year morning enti odi na akodi ni ho me 4000 akodi ni ho no wasatwu adi so condemn sabe jusika enti ade na opese oye ma my lady me pa cho bo sha wo share me so be ware me odi metu kwan se awale na ma so se wodi metru mu dia akwanto ndo so odi metu ma se metiawa o se obo so be wale o me pa cha my lady na kawa na to preko amienu o me pa cha my lady ewurade nyankopon abije wanya no ya ne na kasa waje penie se oni ebe kasa baby ni din kra de saying Samuel Adade Frimpong yes wo ye contractor wo sisi adan wo san ye mpaboa wo Islegon no ma me din de saying abina di da ba Islegon e dem different pa ye capito na se me no ka say wo Adan Technical Senior High School ye adwuma wo Adan obi a onima branch ni bi anka nche ni sasem we ye nka said your sister yi kan nyina ye no kore ye man up to Monday o pictures o videos wo bon hudua ni nyina gu akola iPhone so kura yen ye ma benefit of the doubt ekwan a wo de na faso no compensate no tie o se wo ka kire ni se o yere waje tum because o ye not na o mo awale entoso no wo mo pene so na wo gi ni tum se ne mewale wo adidi di tum ati abomu asese adane tries no why no fan ko eti compensate no waso ka chen so de betombe abi jafra waje atum sa afedi obewale no sister o to nya de awade no obewale my lady me nware biom awale de me nware biom compensate no yentie wo nu masem ya tie ni de yentie wo de ma yente wo nka na hihye bi e wo ho no na sudwemra wo so kodi sofo na say ya bie wani a
na ono so nko na mmom me ba ma wenya wasua de be ma bi bedada wo se me mpeme yira be very careful na obi ampene yire bodamfo kwa Mr. Champion so mama me dasi oh ewiase mo ya yehoyi abatem ye abashabone papa abatem bi obegina ni so komo abani de kuna se so ya yehoyi obia woni sunsuma ya edinachi ene fi obia fi mu bia so ewo kinaye ne de Kristo ene akata so ye papa no motete wonno mo se ko tumfo hono mo a emre bia ho ade bi ho bia no eye adwuma tini ye kan se sabe uko hia baba yi ya na ya me ya papa we semuni ento wonya nipa wansoa no ede na kɔ wɔko enso afensie wo ma mi ya sabe o wudini abi je mon kwaso mfre no wo is legoyi wajudi pa we are popular wajina tu wo benzu so friends wa pa no ama wode na kuma amma no ene de muso we esremuni wa yo na sabe wo ya santini na se wo se wo beda da esremuni a ene wankasa wo da achen na me de America ne se wie se we ye nyina ye ba ko enne wo ko abusuamu a anka ne wo santini a wo anwani a wo nkrani a wo na wo semni so wo enso ne ye nyina ya fra ba be ye ba ko ene se ma me ne tia kasa asem wo se ya wo pene ba no kwa de a ono won transfer ya won hye yie esremu de ye de ya tra wo papa wo pene ba no kwa ne wo bisa no mo ntwe man so ko wo nyama no ababa yi ne wo fe papa ababa yi nani mo TV so a wo boa enko wo metra ebe se sa de na ya wo botun ko ya chi wo de e musuo ni bebia ya force fo na se wo UK ni scan se wo nya me man so mpo diska ba atwi man oh na bo tre Mary na wo betwe afia so betwe do emfa wo hia ho wonu anka se kwasie wo so wo buo na so no wo yakopon etiase wo hia ni me dase anti Paulina blame my lady me dase ne metimi aka kire ema binum se yakopon nyansa wo de ma mo no mo fa nya adwuma na emu sabe mpreduasa mamo ma ahode bi nkatamu nyansa anya mede ma amo ne so enne mema ne binum a o ma ba no obi ho o yire obetimi aka che o so o yire me me yire nete na wasade ato wadwini mu se meware o obetimi adi wachi ne wakọ wo ma me ho akọchi a wo ma me so na adwini mu no na wo nwale o yetimo ma mani na ho wo san kwan ne so mema ne bebre san ne ma na ekoso minu ya bayi ka se wase be ma ne fa bible di boni hudua na no de ani de ono mo de ya dai sabe wo ka so na ya na dwunso gu nanum kura ko be da ya mo adwunso gu nanum because of the wo perfect wo nti bibi na bi e wo ho na ne kon do no wo pe bi adie na sabe so wo pe na wa bra body akwa wie ba bi de ente santi maya mo ma mani na ho minu ya bayi sa ka asem bi se wo se odidi ne yira tem e de kire minu ya bayi na wo gina ho na wuti asem we sabe oba wa ya ne ho ade kwa na ogu nani ho ase kire we na wa wanya ho ade he na ode ubegina wa ho ba bi na ode wa begina enti sabe mpredu asa menu abai sabe wansu ya nyansa woni ma bebere mu cause de ode wo fa mu nyina bie ni ho na kire sa wodo hwe sa woni be ma da ho na wa fa ne yire afre no no teate ne yire teate ano se fre na bibi natem sabe owu a wo ba be wie obi kunu ntina hwe no wo sa fa kire sa akodidi natem na wono oba ni medidi watem na akodidi wo ba na so atem sa ne ma ne di kum ni wuo ekọ so ye mayi muntimaya munya careful ene mema wale fo ne kura me ati asese mo mpna fo ne kom na de mo no mo pesika de mo to aduane adi o mo mpa ba bia fa ma bra bo nya de enko wie na ba ya fefefe te sew sabe no ama ba ma e de wakunturu ho fa woto echi wade ye bo man sabe onti na ko po abra bo de wakowie ba bia eti ko be butu aguma ko fa yale de abrew ema ya sabe producer mun hye nyansa woni ma bebre mu na mama na wodo ti sabi nipa wo pe wa na ba ma wo pe wo no wodo we begina ba bia wodo wa begina ya bi ne mesra ma ya bi no ne se mama mani na ho na sabi munsu nyansa enkofuo kunu no enkofuo kunu no no anytime bia we ma adu esi ho mo titale enkofuo kunu a wanya ba nan so ma me kan asem bi wo so no ni kunu wo kofie a enkomo bi ho bi oni ni di o aso bia na sabi mpreduasa we so ma we de wadaro ma nyese bia wo de na meka e bia na ba ma no wo be fa wo a
obese na yere de akire woboa etima mama mani na ho na mmom same de say my lady wo kan yero so waje ne 4000 na wa obi o contractor na obi 4000 a wo de man no na yade papa edase IBJ my lady mama fama yan kan kira branch yes same say Mary Monday wo besen aba ye man up to Monday same because ye ne wakasa no waje penny say wo beba mpo ena wa ma eno so enye ba akonya mienu eti ahunu se boa pae na apese wo bu akora ne kwasea ti adwuada no wo mfoni wo videos ekura kola we no se wonimu a ge we nani bia nani ta videos wo video bra no ka wodi mirika na ye de wo de abeda ye nti ebe ye ne pepepa mam sanse wo pe obi teteta frudu akone na meto fom na mlaste difo wo sima miensa c'est pas maladi se kawo we be man to man no be man na to ye nyabotere nyakopon ya dum Monday wa ma kawo we ye de be mian be ma kawo we ya otoma wo no ye de kawo we ya nimiri nyina be pie so honhom na kwa krepo ne be ma no broni be ka de casitolia kasadi e mie obi be ma sami Who be bad disappointing no? By what come and say? Ababa wa na wo say for phone ye recording. Mama yere. Hwe e mama ebinum ye jimi o. Si enya oba wo fro pa. E kwasa sema ye ka. Utimi ka do triti form. Yes, style o ya pastor say friend fan form. Mo wo yo. Ada say wo dua meko. Capenio Casid. Capenio Casid. Libya ni mekaso Mosilolia. Onye wodroboa. Yeah, malady. Sabrantia sameno me na me yale min kasa kase. Na sabrantia samela ma kasimbilai Allah. Wallahi Allah kasimbilai. Allah. Huwaji jamaa Sadiq awokwa. Wallahi ata alfa rakab. Hada rakab happy. Rakab happy. Okwate na me de bewurem. Na me ma ondo da. Utisi wunyina ebeje sesabio wo twebiri a yejagu fomu a ebon esuadi ye adwanema nipadi finiye ne ewiase yemfo obi ade ense no tabi yefo obi ade ye ne ye ababa no mpena we boni be ne wom misidua mami wadawumo mami wadawuruma eniema bi ekoso no entwa yie eti mehwa mintim no nko mepa wo chew mami ma osika ana manfan ko tobuche amanfo adi oba ko pede ko tobuche no ebi ni waye oba we obi shi obi akisi keke odi oba ko tobuche mem ebi ni oba we ko tene kokora besanya so foso maami wo di ko abuche benya so foso ndisame wo di mi fa huni abra mi po akobra mi so ko sasam so fu ba wu me kira wo me chia papa para odi on so ko sasam so oba posin tem da se yakopo hira wo ne wati mafo obi baba wa sabe wa fa na se sa fa na to wo wia be ka chen se won koda mpena ma me se akodi sofo na nyame fro enwale mienu nyame fro a won enwale mienu nyame ka chen se koja ba no na taba wo fiim ne nyakopo ni wo wa fiim ba ni tu ma se nyakopo ba be fro ko se be no me di kawa we be wura bantere be mem ma di kawa no me odi fo pokobra masom me di kogum fie nyame ya ma duare sa brante sam ya ma you can see what a power to belong under canoe. Thank you. Medase na mishra pokwabna wakasa na ya maame no mabata mu mi hweye na ya hweye betokote suayem maame fo binom wonim se oba no wo yere ode foforo ba asa age atum yen ya na ma no ye me ana me ba no eti se me ba no so no obetena na hwa abo atema mpra onya awade nko maame said ya kolai kan ti se no kura abosuma obobodi nti oba obaidua obe trase wonwu adware ya ba fra lawyer se eyemra so obi bedi obi tunu mu a Ghana mra mu no se na mra ne ka eti abrantie Efrempon adade Samuel Efrempon adade a wo ye adwuma wo adan SHS contractor wo maame so di esen abred da a wo East Legon maame oba ne kwotwe mre cha ba fie oba no
emre cha ko twa ba fie no bedu tu adamu ne akoda nkasa na yenti asem papa bi fi ho nyesa ye de enye obi ne kum chebi entwi bo si akona di ntiji atrema ye call 0554931921920548 matade ye hye me fefefe mam say wa boutique o wadum hello fm abronsan na se eno na mama ode frame no so hini ni me dofo bi so po asempa na obehye watade na wodi ayi show eno na me call mam say wa eno wa hye matade fefefe o wadum hello fm abronsan na se niam bebre ne border form o ya yefro bibia o pebi akọ ha obehye watade kama so nyame nshira 055493190548 number 2 yo hello Yentie wo. Good afternoon. Afternoon. Oh dear. Radinti. Na me adum. Mo dear, I say we dear, I'm worship fat. Lady no. Sometimes they blame him on so kakra. Because me see me be some say anka o ware wo mpo a. Na ke say man na de babu na ubi otua isi da ben. You know, sometimes a man they should learn things from certain things. Yeah. What I say? Because some was you do, but you are catching me. So go on your father. I need them in camp. Answer your casa. Now, the man so be on catching good. Every other man's one man to do well. It's what it's your man. Yo, yeah, that's it. Because we say Sasta is a funny from ya. A basana the tuna resi. It would the wura. Ebe kwa kumem ede akwase ade no enkra ma baye tumufa jatadie wey acrobatic sex hello hello pache udin yentie o good afternoon yeah semo my lady intida sempa na ekosofa na be na meme bia ba se bi mo ni nsa ade sa yo you want you to get that pan and that bar. Ubesaquaphobia, send a bonus Genesis. Everybody walking kind of time. Now, Bible, look at the get to us. I buy a new laboratory. When laboratory boy is one heavy be one heavy be at your time that can be banana. Hello. Hello. You are the I shall be after me. Yo. But finally, you actually move it. No, now uniform of grana. So, the end of the Mama cannot be like them are false. Tell with two others. No one feel like I don't understand. Nowadays, you start a man's open. No one fell too much, madam. I don't know what them are false. You fuck, I'm so interest. Hello. No, open number to ya. Me mama ni papa bi. Nigeria yan ko why? Wan fa ni number to ya. Oh, abe me mo je me asori penin to no. Sa na man pe die. I will be so for ko be ka kire. Why? Oh me, da be the contract pato na nka me hese bia. On na yire be ka sana. Da be be ka so se bia obetimi eno na nti. Oh me. Nka sense se be employer e mani bi nsio no me bi. Because the Bible akasa we require the you. All ka da botan se be bema. Ekwenda bemma bi obesipi ni so oya ka na bia bi obisa sofo a apaka ko so dia e de kwa se bi brother uka ne sound se bemma jade oyem na be plan e ho ni na Bible ka ho ko se ya chiwa de bo man wa bemma wa no ma ti se bi brother so do ho kwa ko hinta ni sika se ma se bi ya ka ye ja e ma ya ni ntie wo program no mo tan tuo mo fu so se bemma de bemma ma kokora o we wi ni ya ba mi nyame amfafie ko se ma nu wa nya bemma be dia so mu a okay, I now buy. But I would that since man is the man should be ano. Who make me one of that? Let the answer Munkasu. The mamma, you pay, Mary, one mamma number. Pamela, you are the mamma never friend. Cause mamma, you better catch any place when you are brains while she ya, who upon the body to not much on it. Papa, mamma, me, yes, I'm in cheddar. Because me bet Mrs. Stamina Cassam send me that, mamma, but I some young to mamma to be born my million bush for piano. So, my damn club to me, mamma, or my little trouble pony. Maybe Yacha doesn't matter if I send my blood. Hello. Hello, ma. Pacho, would you?
Me pa to me di kwadi me ka sa so guru is kwa me dan so. Yenti o Mary Ejo adabra. Me pa to me di wadi de anya ni sira mo pa. Yo. Na me sita ne ka sa no ka fa no ne ademu bi be ma bi wo no mo ne na jaye. Se so so pe compensation wo be ma we no ho. Aba ko no no jaye no so ba pata na na. Na de ndi ese mpratwen ye ko wa. Me tre ye ni ama no se apentama nya wo hui. Eni we fancy ni bi nam. Ni be ma no so wa nye di enti omra ni mu na mo fa enti madam asena. Tie mu amuni maame no dida no. 来电号码05 because we betre TV 来电号码 wakase akata na mu kro wo se jeji na nim. Na one maame de ntoma e popo ni yam. Yo, hello. Hello. Ejawudi. Good afternoon. Afternoon. Sorry, me ka be free afo goso. Yo, abije mu wi amonye maame ne number maame na me ankasa me. We are sepa de oba no ne be ma na na ti won kai hunu. Se no ne be ma na na ti. Ana ojaye ana okọ wale obi foforo. Ko wale obi. Ni sa be ma no. Oja na bra bo eti me sei. Se wo hu. Nti we are sene de obeye bi ko na sa ba be sinechi. Ni ya ba no so. Ye meka esi ene ko be no ye pa. Yes, she na yesika. Nko motenase. Ana nko mojiro mo a akade nko manya ba bi asi. Yes. Hello. Hello. Ira pache udi yentie o ai. But good afternoon. Afternoon. But me ka se free ya laji me ka se free dana she. Yentie o. We na ba na obetra no. Oba me di me ho ya o. Sabe oba pa ti e ma ye do mo tina private from anase actually my driver for drive no e bi me ti ho no o jaja no ho jaja no ho papa nti e ko so no e ma yo un se bi ya oba ni su ahwe oba na emwa hello akora no how hello udi yentie o hello udi yentie o yo so forgive me go for you e was so na dia wa che yankoi the medical can say nyam sure hey it's somehow pop me abayo say can post the man to be wa that's so be mo ko na so brabo yi asem ba okay I had this power here what you ma be ma say or so babu what you mean it's so to crown no go ever no you say or how you know where we are I don't know you e to ana fine or so ba waro babo no mu bia e no so je o beti ni kwa seminati e se wakata brawo we e wo say ya de e ma ni do omo abonji ye kan obusu so at the we more the same thing onya na is ojai edase enye tete wa so brabo edase so for ye time aso abusua ye hyemobo cha asem we hu ebedu juada ebehu ni pomasibre ena ai Charles nso Charles Brandman ye de ye wo ho sika ne wo ho omra ne ne nko hospital ne enkotua sika no ne anyi receipt because abrante no kreka bi eni na fam enti sa mo amudi sika na bari nyanyame hyiram ye de beto akopense be so mpa akyede ne de amenya nka no ne agi receipt no ne de akyerem se musika mo de bae no enie erade hyira obi biada ye sori magudie mu fo aba frem ohini ni Sompa Nkomo de eye bola